جاولره کو الهام عمر ده هلبجارتنا میناسوت ده سر بکه و به اندام کنگرس امریکا. از گنجکی پنابر مدین خواندنی ول من. او خورتان فهم دکه. و آلیه لیبرال جا آلیکاری ددنوی داکو بته هلبجارتن. بنێری نامن بەریە ئیلهام عومەر gelek ji me nizanîn me rêveberiyekî çawa heye. Bi newzedbûna wê em niha pitir bala xwe dideyne vê yekê. Xalit Muhammed piştgirî dide İlham Amer di derbarê kêmkirina deynên Taliban de. Ji zanko mînasûta zanistê siyasî dibêje dengên Somaliyan beşek ji serkeftina İlham Amer'e. But that is not enough to prevail in a district in which Somalis دنگ سومالیان تنی نبسه جبو هلبجارتنا وی شبر کو جمارا وان نگلکه و دناف خود جی پارچه نه. دنگ نو هر وها دنگین کبن نها جبو کاری که زور دست پیدکه. نها از باش آماده ما خبر هف بکم دجی ریک خستنین کو سیاست ترسه جبوی دابشگرن و دستوردان سیاسی بکارتینن. İlham Amer namzet Partiya Demokrate û di hingavên desthiladariya Trump'e. Xalit Muhammed hêvî dike ku İlham Amer yê bikare bandora xwe li ser siyaseta Kongresa ew ku di derbarê penaberan de bike. As a refugee, he had experienced Wekû penaber em rastî astangan hatin ku Trump vê yekê fam nakir. something that Donald Trump not understood quite well. Di çendîn meha de hilbijartina giştî yê bête pêkanîn. û welî xuya dike ku ew ê qezeng bike. Ji ber ku ew herêmoyê namzedbûna xwe diyar kirî piraniya dengê xwe didin demokratan.